Kubemera bose iyo uvuze Satani n'abadayimoni ari bo bambari be bahita bumva ko Imana nayo igomba kuza hafi, ndetse bamwe bakanigira nyambere. No mu buzima busanzwe rero kuvuga ikibi cyose aho kiva kikagera bigomba kugendana no kumva ko ibyiza nabyo biri bugufi, ku buryo bamwe banagira ubwoba bwo kuvuga ku bibi nubwo baba bazi ko ntacyo bakora ngo bahindure, bikaba bigomba kubageraho banze bakunze bagahitamo kubitokeshereza kure. Uzumva wahuye n'amakuba akubwira ngo ibihe bibi bije ni nabwo ibyiza biba bigiye kuza, ariko hari ubwo utegereza ko birangira bigahinduka nko gutegereza umukiza. Ntidukwiriye kwirengagiza kandi ko bamwe ibyo bihe bita bibi aribwo abandi babumva bitarangira bitewe n'inyungu babifitemo. Ibi ntaho bitanira no kumva hari ukubwira ngo Adolf Hitler ni umuntu mwiza wabayeho akanaguha impamvu. Ibi biba nyamara mu gihe haba hari undi uri gutokesha nk'utokesha abadayimoni, byagorana gushobora kugeraho baganira kuri Adolf Hitler ngo have habuze uzamura ingingo kuri Benito Mussolini. Aba n'abategetsi bombi bafatwa nk'abanyagitugu ba mbere babayeho mu mateka y'isi. Yaba Adolf Hitler yari umutegetsi w'Ubudage mu gihe Benito Mussolini we yategekaga Ubutaliyani. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku bucuti buhambaye bw'aba bategetsi bombi. Ubu bwatangiranye no mwaka w'1936 mu ntambara ya gisivili mu gihugu cya Espagne, the Spanish Civil War. Ubu bukaba bwaraje no kugeza ku masezerano ya Roma na Berlin azwi nka Rome-Berlin Axis. Iyi ntambara ku ntango yari ifite umuzi mu gihugu cya Maroc, kuko itangirana n'umwaka w'1936 ku ya 17 Nyakanga mu mijyi ya Melilla, Ceuta na Larache. Iyi mijyi imaze gufatwa, abarwanaga bakomereje muri Espagne mu myaka 3 yamaze ihanganishije abo ku ruhande rw'ishyaka rya Nationalist ndetse n'abarepublikani. Abarepublike bo muri Repubulika ya kabiri ya Espagne bari bayobowe na General José Miyaja, by'umwihariko mu murwa mukuru i Madrid, akaba yarasimbuwe n'uwari Colonel Segismundo Casado. Bari bahanganye na General Francisco Franco wo ku ruhande rw'abanationaliste, ari nabo baje kuyitsinda bagatangaza intsinzi yabo ku wa 2 Mata mu 1939. Ubwo gutangazwa ko intsinzi ya nationaliste no gutembagara ko abarepublikani niko kwatumye Adolf Hitler na Benito Mussolini bahinduka agati k'inkubirane bitewe n'uruhare rutaziguye rw'Ubutaliyani n'Ubudage mu ntambara yasize General Francisco Franco atamirijwe ikamba ritari ry'amahwa. Amasezerano y'ubutegetsi bwa Roma na Berlin yatangijwe mu mwaka w'1936, akaba yarashamikiye ku bufatanye mu bya politiki n'igisirikare. Ni amasezerano yasinywe hagati y'Ubutaliyani bwagenderaga ku matwara ya fascisme yari afitwe na Benito Mussolini, ndetse n'Ubudage bwagenderaga ku matwara ya nazisme ku ngoma ya Adolf Hitler. Aya masezerano yasinywe hagamijwe guhuza imbaraga mu rwego rwo guhangana n'Ubufaransa ndetse n'ubwami bw'Ubwongereza. Ubu ni ubufatanye bwagize akamaro ku bihugu byombi no guhindura imibereho y'Abanyaburayi. Bahise banashyira ingufu mu zindi ngeri z'ubuzima, ariko hibandwa cyane mu gukomeza ibisirikare by'ibihugu byombi na diplomasi. Ibi bikaba ari nabyo byajejeje ku ntambara ya kabiri y'isi yose, hanavuka ikizwe The Pact of Steel mu mwaka w'1939. Mbere yo kwinjira mu masezerano ya Roma na Berlin mu buryo butatura, reka tugaruke kuri amwe mu mateka yaranze uyu Mussolini na Hitler, yaba mbere ndetse na nyuma y'ingoma zabo. Mu mwaka w'1889 Adolf Hitler nibwo yabonye izuba, aribonera i Brno Amin, ni mu cyahoze ari Austria Hungary, kuwa 20 Mata mu gace kitwa Vienna. Aha niho yakuriye mbere yo kwerekeza mu Budage mu mwaka w'1913. Aza guhabwa ubwenegihugu mu mwaka w'1932. Aha akaba ari naho hatangira urugendo rwo kuba umunyapolitiki byeruye. Adolf Hitler sumubyara yishwe na Napoleon Hemorrhage izwi nka stroke cyangwa guturika k'udutsi tw'ubwonko. Mu gitondo cyo kuwa 3 Mutarama mu 1903 nibwo umuryango w'Abahitleri wakiriye inkuru mbi ko Aloys nyuma yo kunywa ikirahure cye cy'agasembuye yituye hasi. Umusaza wari umaze kugeza imyaka 65 icyo gihe ntiyongeye kumenya ibyaberaga imusozi ukundi. Adolf Hitler yarabaye imfubyi kuva icyo gihe kuri se, asigaranye na nyina umubyara. Nyuma y'imyaka 4 akabura ntikabonekeke nako kaje gutaha, asigara ari imfubyi buri. Aha hari mu mwaka w'1907 uyu mugore witabye Imana kiriya gihe yari afite imyaka 47, gusa urupfu rwe rwatewe na kanseri y'ibere. Iby'urugo rw'abakingisha kibando byo Hitler ntiyarazi iyo biva niyo bijya.
gusa impfu z'ababyeyi be zatumye anyunguta ku cyanga habe namba. Umwana wamenyereye gutamiza ifi nk'uko yagowe no kubona ubutunzi we n'abavandimwe be basigiwe bushonga bunyago. Akiri muto yakuranye inzozi zo kuba umuhanzi, gusa umwaka nyina yapfuyemo niwo ishuri ryitwa Academy of Fine Arts ryafashaga impano kuzamuka ryamubenze. Hashize umwaka umwe asubirayo nabwo ryongera kumwanga. Inzozi zo kuba umuhanzi zarangiriye aho. Ubutunzi bari barasigiwe n'ababyeyi babo mu mwaka w'1909 bwari bwarashize, we nabo bonse rimwe barabaye abakingisha kibando. Ibi byagejeje aho yisanga mu mihanda nta cumbi nayo bahawe n'abagira neza, agasanga ari mabi ageranije naho yakuriye, anafite gisegura, rimwe na rimwe agahatirwa no kugonda ijosi. Gucuruza amazi no gusiga irangi mu mihanda y'i Vienna, kuyobora ba mukerarugendo ashakisha icyo ashyira imbere y'ishati, nibyo byatangije ubuzima buhishe, adashaka ko hagira umenya uko yaramutse, n'abamutwi ntica ntikize atakibashaka. Muri Vienna yakomeje kuhaba ashyugumbwa mu buhanzi, akora ibijyanye n'ubukorikori, gusa akaba atarakozwaga ibigezweho mu buhanzi bwe, kuko yari umuntu ukunda gukora ibisa no kuzura kaboze abinyujije mu buhanzi bwe. Mu buryo butaziguye, Adolf Hitler yatangiye inzira ituma abantu bamumenya nk'uko bamumenye mu 1913 ubwo yavaga mu bwami bwa Austria-Hungary i Vienna yerekeza i Munich. Yahavuye adashaka kwinjira mu gisirikare cya Autriche, gusa byasaga nk'ibitegura inzira y'umusirikare w'umunyagitugu bamwe banafata nk'uwa mbere wabayeho mu mateka y'isi. Mu gihe cy'itangira ry'intambara ya mbere y'isi byari mu mwaka w'1914 nibwo yahise yinjira mu gisirikare cy'Ubudage. Bitewe no kwicirwa n'isari muri Vienna, yumvaga ko mu gisirikare cya Autriche naho atazabona akanyamuneza yashakaga mu biturika. Kugera aha mwinjira rye mu gisirikare, Adolf Hitler nubwo bidasi 100%, gusa bifitanye isano n'ibya mucuti we Benito Mussolini w'Umutaliyani. Gukena uteranije igisirikare ni kimwe mu byo bahuriraho bombi. Uyu Mutaliyani we Benito Amilcare Andrea Mussolini yavukiye mu muryango wavuga ko wari uw'abantu basobanutse kandi basobanukiwe, nyamara akabazwa no kuba abo yita injijuke ntacyo bari babashije kwiha. Mussolini yavutse ku mugabo witwa Alessandro Mussolini, wari umucuzi gusa akaba ari n'umuhanga, kugeza ubwo ishyaka ry'abasosiyaliste bamuhaye akazi ko kubabera umunyamakuru. Uyu mugabo yagombaga gukora byose bishoboka agacengeza amatwara y'idini katolike muri rubanda. Uretse uyu se, nyina umubyara Rosa Martoni nawe yari umwarimu mu ishuri ry'abakatolike ryarahiwe iwabo mu rusisiro rwa Dovia di Predapio. Ibyo bakoraga si ibyo gutuma wijana nk'umutindi nyakujya, ariko uko ubuzima bw'icyo gihe mu Butaliyani bwari bwubakitse nuko bafatwaga. Aba bombi bari kumwe kuwa 29 Nyakanga mu 1883 nibwo bibarutse umwana w'umuhungu, bamuha amazina ane nk'uko twayabonye: Benito Amilcare Andrea Mussolini. Umwanzuro wa Benito Mussolini wo kwinjira mu gisirikare waturutse ku cyo yitaga ubuyobozi bushaje bwategekaga Uburayi icyo gihe, maze nawe yinjira mu gisirikare mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi nk'uko inshuti magara ntunsige yabigenje. Mussolini we ajya mu ngabo z'Ubutaliyani, Royal Italian Army. Yumvaga ko intambara yinjiyemo nirangira nta gikozwe amatwara ya gisosiyaliste akagumaho atazibabarira icyaha. Hitler yarushwaga na Mussolini imyaka 6 y'amavuko, kuko twabonye ko umwe yavutse mu 1883 nyamara undi we akavuka mu 1889. Inzira zo kuva mu gisirikare bajya mu buyobozi kuri Adolf Hitler zitangira n'intambara ya mbere y'isi hagati y'umwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918. Muri iyi ntambara yaje guhererwamo imidende yo mu bwoko bwa Iron Cross Second Class mu mwaka w'1914, anahabwa ku rwego rw'ikirenga wa Iron Cross First Class mu mwaka w'1918. Mu 1919 ubwo intambara yari irangiye yagumye mu gisirikare, ariko atari wa musirikare wo kujya kurwana mu masasu. Hitler yahise ahabwa umwanya wo guhagararira icyitwaga DAP cyangwa se German Workers Party. Uru rukaba ari urwego rwasabaga kuba umuntu ari incabwenge mu mikorere n'imitekerereze. Mu 1920 yari yaramaze kugera mu ishyaka ry'abanazi ryariho ariko ryitwa rityo. Ibitekerezo yari afite nibyo byahise bituma rihindurira inyito, afata izina ry'umwanya yarimo aryongeraho izina ry'ishyaka, bihinduka National Socialist German Workers Party cyangwa Nazi Party. Hagati y'umwaka w'1923 ndetse n'1924
yashatse gukora kudeta y'ubutegetsi bwa Munich atsindwa urugamba yari yatangije. Uyu amaze gufatwa yajyanywe imbere y'ubutabera ariko akatirwa bya nyirarureshwa. Kuwa 30 Mutarama mu 1933 wari perezida w'Ubudage icyo gihe Paul von Hindenburg yamugize chancellor. Ibi byari bije bikurikira icyizere ishyaka ry'abanazi ryahaga rubanda nyamwinshi ku bijyanye no gukuraho amasezerano ya Versailles. Nyuma y'urupfu rwa perezida Hindenburg, ingoma y'igitugu yahise itangizwa byihuza na Adolf Hitler. Yafashe ibiro bya perezida abyongeraho ibyo yarimo nka chancellor, nuko yitangaza nka perezida w'Ubudage. Bwa mbere Hitler ahura na Benito Mussolini, nawe yari yarabaye perezida, ndetse igihugu cy'Ubutaliyani cyaratangiye kugendera mu cyiswe fascisme twakomojeho tugitangira ikiganiro cyacu. Benito Mussolini nawe nyuma yo kurwana inkundura nk'umunyamakuru icyarimwe ari n'umusirikare kugera kuwe mu gisirikare n'ibikomere yarashwe mu 1917, inzira zo guhindura Ubutaliyani zari zaratangiye kumubyiganira mu mutwe. Yaje no gukuraho icyari socialisme mu nkundura yiswe Revolutionary Nationalism mu 1919, ashinga ishyaka rya Fasci Italian di Combattimento cyangwa Italian Forces of Combat mu mujyi w'Imira mu Butaliyani. Ibi ni bimwe mu by'ingoma zabo zari zisangiye kugeza mu 1936 ubwo haturikaga ikintu cyatitije isi bikanagezaho abantu babona ubutegetsi bwa Roma businyana amasezerano bwa Rome-Berlin Axis. Aya masezerano y'abanyagitugu babiri yaragamije gushyira hamwe imbaraga mu bya gisirikare hagati y'Ubutaliyani n'Ubudage. Bayasinya yaragamije gusangira ibitekerezo no kubihuriza hamwe ngo bakomeze kuba bagitinywa mu Burayi no mu isi y'icyo gihe yari yuje intambara no gutembagazanya kwa hato na hato. Kuvuka kwayo, gukura no guhonda umutwe ni bimwe mu bifatwa nk'ibyagejeje ku ntambara ya kabiri y'isi. Ijambo Rome-Berlin Axis ryatangiye gukoreshwa bwa mbere na Benito Mussolini mu buryo bwahuranya mu mbwirwaruhame yatangiye Imira kuwa mbere Ugushyingo mu mwaka wa 1936. Asobanura impamvu yo kwihuza ntiyabivuze agaragaza ko agambira inyungu politiki cyane, ahubwo we yerekanaga ko bagambiriye ukwibumbira hamwe guhuje imbaraga mu bukungu n'ituze rya rubanda. Dutangira kandi twakomeje no ku matwara ya fascisme yahanzwe nawe, akaba yari yuje igitugu utazamurana intugu n'ubwo urwaye rwaba rushobora gusumba ijosi. Ukwihuza kwe no guhuza ibitekerezo na Adolf Hitler byabahaye imbaraga zo kudakozwa icyitwa demokarasi. Ikindi bari bashyize imbere kandi ni ugutembagaza amatwara ya gikomunism mu buryo bwahuranya. Leta zunze ubumwe z'Abasoviyete nizo zarimo zikingurirwa imiryango mu masenga y'impyisi. Ku ntango inyegamike yegetse ku cyo bamwe badatinya kwita mabi, bavuga ko bitangirana n'inkundura y'Ubutaliyani bushaka gufata Ethiopia. Urubuga Geoscience World mu nyandiko ya Economic Geology igaruka ku bijyanye n'ubukungu mu by'amabuye y'agaciro muri volume yayo ya 54 nimero ya 3 ibigaragaza neza nk'ibihera i Berlin mu Budage kwa 15 Ugushyingo mu mwaka wa 1884 kugera kwa 26 Gashyantare mu mwaka wa 1885. Aha hari mu nama ngabana Afurika ubwo Ubutaliyani bwisangaga mu bihugu bwagombaga gucengezamo amatwara yabwo birimo n'igihugu cya Ethiopia. Ubutaliyani bwari bwaje bwambaye imbaraga zo gusahura ubutunzi burimo amabuye y'agaciro mu bwoko bwa potash, tantalum, copper, platinum, zahabu n'andi. Uruzi rwa Nili y'ubururu narwo ruri mu byashakishwaga n'Ubutaliyani bitewe n'uko amazi yakoreshwaga mu ngomero nyinshi za Ethiopia no kuhira imyaka ariho yaturukaga. Kurwigarurira byari bisobanuye ko Ethiopia yagombaga gukubita ibipfukamiro hasi ikabasenga. Gusa ibi ntabwo ariko byagenze. Iki gihugu kandi bimwe mu byo abazungu baje bashaka gusahura birimo ikawa habonekaga cyane bitewe n'ubutaka bwari bwifitemo ifumbire kamere idasanzwe. Usibye ikawa ni n'ubutaka bwanashoboraga kandi kwera ibigori n'amasaka ku kigero cyo hejuru ugeranije n'ahandi muri Afurika. Ubuki butagombera kuboha imizinga bwabonekaga mu mashyamba, nayo yanavagamo imbaho nziza nazo zigatanga ibikoresho by'amabengeza. Nyiramugengeri nyinshi itaragomberaga gucukura kure, ariko byose nta na kimwe babashije gusahura bitewe n'umugabo Menelik wa kabiri wari ku butegetsi, kuko yarashyize imbaraga mu kurinda igihugu cye kuruta kwigwizaho umutungo atazarya ngo agenda awusoje nk'ibya Mobutu Sese Seko Kukumbendo wa Zabanga wikubiye byinshi ariko akaza kugushyanga yishwe na kanseri y'ubugabo avumirwa ku gahera n'abatari bake mu cyahoze ari Zaire. Nubwo byari byaheri Berlin mu nama ngabana Afurika kuwa 3 Ugushyingo mu 1935, Ubutaliyani bwaje kwisanga bufatirwa ibihano n'umuryango w'abibumbye mu by'ubukungu.
Iki gihugu cyahise gitangira kwijundika ibihugu birimo Ubufaransa n'Ubwongereza, maze bajya gushakira imbaraga ahandi. Ubudage muri gahunda ya ntiteranya n'umwe kandi inshuti zose nzishaka bari inyuma y'Ubutaliyani mu buryo butagaragara, ariko n'umuryango w'abibumbye nubwo batari kuba inshuti icyo gihe nta n'impamvu bumvaga yo kubagira umwanzi. Ibi byose byabaye mu ntambara yiswe Second Italo-Ethiopian War. Ndabizi uribuka, ariko niba hari akakwisobye reka nkwibutse ko twatangiranye n'intambara ya gisivile muri Espagne, aho twabonye ko Adolf Hitler ndetse na Benito Mussolini bose bari inyuma ya Francisco Franco mu gushyigikira icyari nationaliste. Amasezerano y'ubutegetsi bwa Roma na Berlin akimara gusinywa, Mussolini aho anyuze wabarizaga icyuya cya Adolf Hitler. Mu mwaka wa 1939 muri Gicurasi basinye ikiswe Pact of Steel. Yaje ari rurangiza mu gukomeza umubano mu bufatanye mu ntambara. I Berlin mu Budage kwa 22 Gicurasi mu 1939 nibwo yashyizweho umukono wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyani icyo gihe, Galeazzo Ciano, niwe wari uhagarariye Ubutaliyani na perezida wabwo. Ku ruhande rw'Ubudage bwari buhagarariwe na Joachim von Ribbentrop, wari umudiplomate mbere yo kugirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu 1938. Baje kugira kandi no kuri Pact of Steel mu nkingi zarimo gufasha Ubudage gukomeza kuba gitinywa mu Burayi bwose. Ubutaliyani nabwo bwari bugamije gukomeza kwagura ubwami bw'abami bw'Abaromani, by'umwihariko mu bice bya Afurika na Mediterane. Mu 1940 injishi y'inyabubiri yiyongereye mu Buyapani. Kwa 27 Nzeri, Joachim von Ribbentrop ndetse na Galeazzo Ciano bari basinye bagasinya na Pact of Steel. Umuyapani Saburo Kurusu wari umudiplomate nawe yaraje hashyira umukono ku masezerano yo kwinjira no gukomeza umubano kurushaho. Byavuye ku njishi y'inyabubiri bihinduka injishi y'inyabutatu ititizo yitambitse yitwa Tripartite Pact. Aha ni naho haje kuvamo ikizwe Axis Powers. Kwinjira ku Buyapani byatumye isi isa n'iyinjiye mu manza zahangayikishije cyane Uburayi, Afurika ndetse na Aziya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari ku ruhembe rwabo. Iyi nyabutatu yagombaga gutembagaza cyane kurusha undi uwo ari we wese. Imbaraga z'aba bombi zigaragaje mu ntangiriro z'intambara ya kabiri y'isi. Gutsindwa bisa n'inshinga itarigeze ibaho mu rurimi urwo arirwo rwose. Hitler n'Ubudage yarayoboye ku bufatanye n'Ubutaliyani n'Ubuyapani, yarabanje igarura uburengerazuba bw'Uburayi, maze mu 1940 ashyiraho Ubufaransa mu gisa hafi no gutsindwa uruhenu. Ubutaliyani nabwo bwari bwaramaze ku mugozi mu burasirazuba bwa Afurika n'amajyaruguru yayo. Ubuyapani nabwo bwagenzuraga hafi Ubushinwa bwose n'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Muri icyo gihe kandi bo n'abababonaga bumvaga ko kuzahagarikwa bidashoboka. Gutumbagira cyane byasaga n'ibikungura kuko igwa ry'inyabutatu ryabanje umutwe. Ibi ubanza ari nabyo bihuzwa no kuvuga ngo ibanga ni irya babiri, uwa gatatu ni umuzizuzi. Uwa gatatu uvugwa yari Ubuyapani. Ikibazo cyavutse ubwo icyizere cyakenderaga burundu, umwe burarimbuka, buri umwe atangira kumva ko yamaze kubyimba akaba yakwitwara wenyine. Ubutatu bwari bumeze nk'inyoni eshatu, umwiryane warazihambuye. Ubutatu bwari bumeze nk'inkoni eshatu, umwiryane warazihambuye, uvuna imwe kuri imwe bubonobono. Army University Press ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga ko umwe mu minsi mibi kuri Adolf Hitler harimo n'umunsi wa tariki 22 Kamena mu 1941 muri operation yiswe Operation Barbarossa asakirana na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iki ni igitero cyatabaye nta guhanuza. Asanga ubwami bw'Ubwongereza nabwo bwari butegereje izarye nk'ubwari bwaramubuze, bamutatamura butambaro. Ibyari bibi biza kuba bibi cyane mu gitero cy'i Stalingrad kuva kuwa 23 Kanama mu 1942 kugera kuwa 2 Gashyantare mu 1943. Battle of Stalingrad aho yabereye ubu ni muri Volgograd mu gihugu cy'Uburusiya. Iki ni igitero cy'Abadage cyaguyemo ingabo zisaga 147,200, izisaga 91,000 zo zifatwa mpiri. Ubudage bwatakaje ibice byinshi n'ubushobozi bwo gukomeza kurwana mu ntambara. Icyarimwe Ubuyapani kuwa 7 Ukuboza mu 1941 bwashoje intambara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba ari igitero cyagabwe ahitwa Pearl Harbor, kinitwa Battle of Pearl Harbor. Iki ni igitero gifatwa nk'ikinjije Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara byeruye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjiye mu ntambara yiteguye neza ndetse ifite byose, ikubitana umuntu n'ibye. Kwa 25 Nyakanga mu 1943
Benito Mussolini yaratembagajwe cyane akurwa ku butegetsi n'umwami King Victor Emmanuel wa gatatu birangiza ingoma y'imyaka 21 y'igitugu. Marshal Pietro Badoglio yahise afata ubutegetsi ndetse ahindura n'uruhande yarwanagaho mu ntambara. Ubutaliyani buva muri Axis Powers bwanashinze batangira kurwanira uruhande rwa Allied Powers ari narwo rwatsinze intambara. Ibi byanatumye kuwa gatatu Nzeri hasinywa amasezerano abyeza. Nyuma y'iminsi 5 gusa amasezerano yo guhindura uruhande ku Butaliyani, ku itariki ya 8 Nzeri mu 1943 hatangizwa byeruye intambara ku Budage. Mu buryo bwahuranya mbere y'aya masezerano yo gusinya no gusinyura aho batangiriye hari higanje umwiryane. Benito Mussolini kwa 28 Mata mu 1945 yashatse guhungira mu Busuwisi ari kumwe n'umugore we Clara Petacci bafatirwa hafi y'ikiyaga cya Como. Kwa 27 imbere y'umunsi umwe bari baragerageje guhungira mu Budage ahitwa Dongo birananirana. Ku itariki ya 28 ni nabwo yarasiwe Giuliano di Mezzagra n'agatsinda k'abarwanyi ba Partisan bamenyekanye cyane nka Colonnello Valerio. Kwa 29 Mata mu 1945 umurambo we, uw'umugore we n'abandi bafasiste bari kumwe nawe muri fascisme yajyanywe Pizzaro Loreto Imira ishyingurwa n'imbaga nyamwinshi mbere yo kumanikwa. Fascisme ya Mussolini yari irimbutse, ariko nazisme nayo yari imeze nk'ubusa bwarise ku manga kuko nayo yaje kurindimuka mu gihe gito. Urubuga rwa Wikipedia mucyo rwise ubuhamya bwa politiki ruvuga ko Hitler watangiye inzira yo kurwana ari umukorerabushake mu ntambara ya mbere y'isi ubwo yamenyaga ko inshuti ye Mussolini yashinyaguriwe kandi nawe akaba ariyo maherezo kuko yaragoswe mu burengerazuba n'iburasirazuba. Yavuze ko yahitamo gupfa kuruta kugwa mu maboko y'umwanzi no kwibona ashagawe n'abayahudi yiciye abarenga 6,000,000 mu bwicanyi bwaje kwemezwa nka genocide. Icyo imbuga nyinshi ku mateka n'ubushakashatsi bwayo zihuriraho nuko yiyahuye kwa 30 Mata mu 1945, ariko ntizihuriza ku buryo bwa nyabwo bwakoreshejwe. Amakuru amwe avuga ko yishyize muri acide, mu gihandi avuga ko yirashe isasu mu gihanga nk'uko tubikesha Wikipedia ndetse na Britannica. Icyatangiye ari Rome Berlin Axis kikaza kuba Tripartite Pact nyuma yo kwinjiza mu Buyapani. Aba banyaziya ni nabo baje kurimbukana ibitekerezo nyuma ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasaga ku mijyi ya Hiroshima na Nagasaki. Ibi bisasu bya kirimbuzi byarashwe kuwa 6 no kuwa 9 Kanama mu 1945 bita binarangiza intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi mijyi ikimara kuraswa ibi bibombe, ubushyuhe bwarazamutse bugera ku kigero cya °C 4,000, hapfa bari hagati y'90,000 n'abasaga 166 Hiroshima. Ni mu gihe Nagasaki ho habarwa abari hagati y'60,000 ndetse n'80,000 nk'uko bitangazwa na EBSCO. Amasezerano ya Roma na Berlin abahanga berekana ko ari urugero rwiza rw'uko guhuza ibitekerezo bigendana n'ingengabitekerezo mu bya politiki bishobora guhindura isi mu buryo bwiza cyangwa se bitewe n'aba bagabo. Ni naha dusoreje. Icyo tubasaba ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Mugire ibihe byiza. Imana ibarinde muri